एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ, सुन्नु होला है। कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री भएसँगै यो बिजुलीको चाहिँ बकौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरूको लागि चाहिँ नाम लिस्ट जारी गरिसक्नु भएको छ। त्यो रकम कुन कुन कम्पनी कति रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है। दरबार नेपाल प्राली 9 करोड 67 लाख, कस्मोस सिमेन्ट फ्याक्ट्री 25 करोड 81 लाख, घोराही सिमेन्ट प्राली 1 अर्ब 68 लाख, सम्राट सिमेन्ट प्राली 17 करोड 90 लाख, रिलायन्स स्पिनिङ 1 अर्ब 50 करोड, शिवम सिमेन्ट 1 अर्ब 55 करोड 14 लाख, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट 21 करोड 53 लाख, रघुपति जुट मिल 19 करोड 7 लाख, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल 9 करोड 74 लाख, नारायणी इस्पात प्राली 32 करोड 19 लाख, अशोक स्टिल 38 करोड 16 लाख, जगदम्बा स्टिल 2 अर्ब 92 करोड 10 लाख, हुला स्टिल 25 करोड 80 लाख, सूर्य नेपाल 6 करोड 83 लाख, मारुति सिमेन्ट 1 अर्ब 5 करोड 88 लाख, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल 54 करोड 12 लाख, अर्घाखाँची सिमेन्ट 97 करोड 32 लाख, विशाल सिमेन्ट 5 करोड 47 लाख, बाबा जुट मिल 5 करोड 13 लाख, अरिहन्तो मल्टिफाइबर 11 करोड 33 लाख, अरिहन्तो पोलियाक 6 करोड 10 लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्स 38 करोड 17 लाख, यशोदा फुड्स प्राली 1 करोड 53 लाख, सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज 1 करोड 33 लाख, श्री शुभलक्ष्मी पोलिमर्स 1 करोड 12 लाख, श्री एसआर इन्डस्ट्रिज प्राली 2 करोड 54 लाख, एभरेस्ट रोलिङ मिल 2 करोड 98 लाख, फेरो स्टिल प्राली 1 करोड 40 लाख, एसआर इन्डस्ट्रिज प्राली 2 करोड 54 लाख, श्री सोना इन्डस्ट्रिज 1 करोड 34 लाख, पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज 9 करोड 6 लाख, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज 12 करोड 19 लाख, बुटवल सिमेन्ट 28 करोड 83 लाख, सर्वोत्तम सिमेन्ट 43 करोड 95 लाख, लक्ष्मी स्टिल 44 करोड 61 लाख, निगालो सिमेन्ट 12 करोड 29 लाख, युनाइटेड सिमेन्ट 17 करोड 45 लाख, रोल्पा सिमेन्ट 4 करोड 31 लाख, सिधी लक्ष्मी 2 करोड 59 लाख, एभरेस्ट पेपर मिल 19 करोड 11 लाख, जयदुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज 23 लाख, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज 10 लाख 75 हजार, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज 37 लाख 8 हजार। प्राधिकरणले 22 अर्ब बढी बक्यौता असुल्नु पर्नेछ। सुन्नुभयो होइन, 22 अर्ब रकम छ।